Pa, mi smo iz Pariza, tako da ćemo ih dočekati svi da dođu rado i srećeni smo, šta da kažemo, mislim, to se nama prvi put dešava i to je to za mene. Ne, kao što je rekla, društvo je relativno mlado društvo na osnovi, ako uzmemo u obzir ova društva koja su već osvajala, i to su predivna društva, u dijaspori ima i u Austriji, i u Švajcarskoj, i u Nemačkoj, i stvarno nam je drago da posle 4. godine postojanja dostignemo ovako nešto, to je nešto, ne znam, neviđeno i to je kao da nam je palo nešto neočekivano i eto. Koja je ovo po redu zlatna medalja za vaše kulturno-umetničko društvo? Druga zlatna. Da, druga. Šta možemo očekivati u Parizu? Iznenađenja? Iznenađenja, sigurno. Koliko dugo ste se spremali za koreografije? Pa ovo nam je druga godina, to je ipak neki region koji je malo zaboravljen, da kažemo, i hteli smo da ga stavimo u prvom planu i onda morali smo sigurno 2 godine da radimo samo taj region. Da, kao što je rekla, znači stvarno bukvalno 2 godine smo radili aktivnog rada, dobili smo i nagradu za nošnju, isto to mi je posebno drago jer sad malo zbog ovog prvog mesta, ali za nošnju mi isto posebno drago jer je mnogo teško naći uzorke, naći informacije o materijalu, o motivu, o svemu, tako da stvarno mi je drago stvarno za moj ansambl i za svi ovi ostali ansambli koji su nagrađeni. A kako Francuzi reaguju na srpsko kolo? Pa lepo reaguju, oni mnogo vole naš folklor. Oni nas prate, mi radimo sa jednom opštinom koja je stalno uz nas. Stalno. Da, saradnja, baš velika saradnja. Veliku saradnju imamo sa opštinom i ja se stvarno nadam da do godine u Parizu će to biti stvarno nešto dobro. Nismo mi lični organizatori, naravno naš savez sa Bojanom Stefanovićem na čelu. Ja se nadam da će to biti jedna lepa smotra kao što je bila ovde u Beogradu. Kao ovogodišnji pobednici, šta biste poručili mladim ljudima koji žele da se bave folklorom? Dođite, to je samo sreća i radost. Dođite, eto. Takođe, dodobi ako ovakve stvari hoćete doživeti, to je samo moguće uz folklor. Druženje, nova prijateljstva, mislim, ekstra. Svi koji žele da budu novi članovi vašeg kulturno-umetničkog društva, kako mogu da se prijave? Pa dođu u septembru, prijave se kod nas, ako žele da igraju, mi ćemo ih uputiti i to.